Di politics, kumangam simrung sa politics ang tabalik business. Hindi dam tabalik politics, hindi dong kami tag politics ban penkalalong policy. Di kumang nakular ipaiba bangan trehok. Na kabanta ka suki, nam ta ka chair, hindi ka share, hindi na kabanta ban penurlong. Ya kita gijing temu gijing angnut jong paiba. Ta ka jong constituency. Ringa sungu yublay. Ba hadin sanpo tu lagi senam. Hoi ngalong way na prengki legislator kawatia madan po malki hakabang boycott 50th anniversary ya ka statehood celebration hakabang sungu ublay la penokam ni ka singi bat ilayo ka each relaxation kablo ka jimentoy tang ki samla jo constituency lagi samla jo ka state kamut bakun samla kimde batong bala extend lani relax ka each muglayo be ka kam gini ka ban treshtom ya ban yang juki kijat bat ko bos ono mentala kam sarkar ngap syakri ni ka ban tre hakikam lajong panlong ki kenrat don am kono ko ni ang scam kam don ke kita bat baro ki pai ba jong ka constituency ko la penjob nga lamba emali ke emali MDC ki por balik kide gi bait ki yang aku brio ki ru kanong rem berarti ko mangami na khanam ru ding mami tangka metli ngami ringkat ba kanong rem ti bat ko ru ko mangong ba kanong compromise bat kanong rem de hor kanong rem ba ngami na khanam ru kadon kadaw de minta kadaw nga sungu ublay ba ngayo pakalenti ban rung sa VP na mga don ngai ba don ke chairman hadin jong jong collection min la ban persang ban budin pat ikam ki bide ban pen urlong marada nga sulit ikiway pat ki party ngai ba po ni si job tang collection kumangi experience menta sanpu tu lagi senam ni si job tang collection ki kam lai pat nata generation hi gani dari lai ngano maila barang scam pai ba no maila ban pen bethet hani constituency ko bakut marada opor maile collection kam judan komuniti ki padahal tanong rem begini di parlok di bawan ru kisim kabu nomor boba adel buat nang rum juya dak pisah jadi hal tanong rem ndai nga small scam nomor kikiwan dak architect development kuan dak pisah ndai panjena laki wan ki isu har mati ndai nga scam nomor don ki isu kimat kubangan ai terai ne penki pangan pen tikana haru ipai ba madu pha binga sisen dikanti ngan pentikana lagi don haruling da position kita ibron ka bor khamtam bangis ka bai ba kumbang long ka wave menta kalier nai bakin ai kala ka VP khambut ndi tainga na bangis ka mindon ka bor bangin habdon ru ka bor ban lei in tarjak munriu na masan pui tu gisem blayat ndrei ka bakom sandu ndi ka long ta kata lani lesi mo nyempit ke ga ba ublai tumu sandur kanagin pentik na ba kipadon ka bor in shong ru ji kin ye ho tingko ni barang sating dengan but dia ni kata nomor nak semarung si politics nam ta kaspa nak ta business kumba long mentang i gibriu borok ke keren baklampan ru ki ai suwa collection si banai ar banai ya rekti common ban ada collection ba sim lopat kadian jadi lo tang nongrim ko ba babun ba ki isu kimat nas kok no tani ko ngamla banjir ko ki isu long potong kam langi pai ke boundary langi pai ki isu jonai kai langi pai ya ki isu jong ikun samla buat kikam kijam dari kun sama mentagi dong kam yang jong kijat di banon ka skill namar ngir interest tamun non ra ki private companies na taki industries na shabar hang ne post ji kaman ai kam ki baki de bandon ni ka skill iba pun ba ki isu ka kam jong UDP to wale na ka jong kamram di kawai na kadang jong akalong takta kawai man concentrate ngan pelit jemut kumlo ban penpoi yala di sakathong ringkat ka VPP kanang bangilaan penurlong ki baro bat ha kapo ka jelam jong Konrad Sangma kum chief minister ke NPP bat kitu ki bakersan ya ka NPP ki bakersan ini ka government wat mangar ka kersan ri ngayang be la ka jong manong rim ri ka bang supo panong kalong tani kawai jingle siliang khamat penong kam baklai ki fon barang juk po ring aku MLA hapo konstitusi mga kalong righteous mo kalong songhok banyo ta ka scheme ka bangalapan no chief minister sibuk kum ka chief minister CM UDF fund mo CM UDF fund kabang propose sanpo lak pro ai ngatang sepulat ndai ka ba yo kertong jong ka NPP pat ngasngo ba bon lak ban haba compare ban yang aku representative jong constituency kani ka pau siliang ba kani ka penpau ya kata ka jing klan ke jong aku MLA bat kini nong kersan bangi scam nong rim namar ka jing tiang pelat lap the lagi scheme bar kalong indirect kabang ngasngo ban bakalong blessing in disguise bagi ko baka constituency kayo anong da kumay pat ring scam constituency kanong eno amang adi brio bangala persang pendap ki bang kulat na ka banta pa ni kun ta ka daw pa coba cek pandri don abuak pro kam baklay abuak ta kay nga sulingo nalo kinu pan simram sik
sutu ba simram kanu mo hinum ya keren kibriu agen wat kai kubor kabar noi kai umdan kimdan tulop ka bamanta ka state jungi ka duk ka don satbian sapo du mo henry mata par kisai de pisa kade ka utilization of fund na kabantan penbit pa iba namar don baong hiru na preng NPP bai pa iba sara pa iba penbit bai pa iba man kasan sinem ru kibit bai tengah semua ba kade ka kabui pa iba bamanta kade ban ajing seneng ku mini kibre da jing sulur nga keren namar ngano compromise na kabanta interest kablong larger interest na kabanta ibon balak mo lay na kabanta constituency jonga pi gajing don jong tham yu mulong hangtei jadi mamla on penkerja ya kita kinong song snong kalau bu kajing ka bakrau ya kaya yang galit kawan ke traffic congestion tibat ke government kamdon kamon ke government ka jaka kanon ka political will kamdon kadon ta ka political interest na kabantai lagi kimnut ya kaban weng ya kita kibadai ki belasakri ki department of repair kaba yaki la di ban suri lokit si penkerja bet bar itu besong illegal ya di ban suweng bet abet dekat time bomb bar kim weng di ban weng by force kendai warang di local MLA di constituency ngano compromise war election kadon hajandu namar yaki di kibriu artli kinok song tei ngalum sya bak government kan ben yaki namar kidi ba songhok ha katai ga jaka ndai makiru di ban sotu bak jing song jokin tei jaka ka bu jing sier ke jing tieng lembak ki jing jagi basniu ba pero bar kabaru kalong bakajing kapnya jo kasor kadai nakti kadaw ngahapan blame ngahapan keno ka government bakamron ka political will bar kadai ka government ru ka create jaga bakan long ka problem solver ka penpan ka kelalong penban ka problem creator na jaga kini ban weng yaki penban ka bu so target mentara south nem tam lajan san nem kadai ka jing penpau kadai ba government kalong khauput kamlut ban sim ka decision ka badai decision ka rai ka badai nam ta kabit ka biang jong ka interest jok state di Brockway, Bajong Shillong City Brockway.